Zagere yapfuye mu Burundi yiyahuye ntawamwishe niwe yiyahuye. Urabizi n'abakobwa nkabo usanga bisibazo byo mwibanga kandi no kubivuga nimba ngo mama bamugira bamuhebye nk'abahungu ngira bamuteye amada basanga bise ibibazo nk'ibi. Iyumvira umuntu aririmba indirimbo ahanura abantu akayikunda bukeye kabiri akayirenga. Okay, tujya kuri Denzel Street numva tukuhagera ibintu urufise umutume muri mwamana abiyakana abavyeyi babihakana wewe urika kwihakana igihugu cyakwibarutse nabihakana base n'abanyina bahari mana yaje we erega sabo hari uyihakanye abana saho gusa tugahaguruka ugende omoka kataraje yaje kwa Medi kataranyafuka ngo kaje muri Tanzania ari muri Tanzania nakoze muri Tanzania wabana amashe oya nanja he cengo manga none uziko amafaranga twari gukoramo mariage tuyahamvyemo anje turabuteye byasi iyo twari bitaro byiza bigezweho byitwa Terezia tazero inyese kangere nimba yaravuze ko atari ubundi bitwaye iki nyine wumvise uduhombye iki uvuye mu bantu yibagije ngo niwe yarafitse impano wenyine ki uvuye mu bantu n'iki mbura zabe influencer dufise mu Burundi ntukibibagize Uburundi witwaje inzora yawe naho utavyumva kajayo mukora sana na Inesirage yo waribagiye wapfuye gitowe uramara maje gitowe. Iyumvira umuntu aririmba indirimbo ahanura abantu akayikunda bukeye kabiri akayirenga akabyihakana agakurikiza ya ndirimbo yaririmba wa gito yaririmba agashaza kubaho. Fuck you. Abonye inzoga zirega kutura mu muganga. Akoranjo yashizemo akafaki akondana afara ko wumvise ne fuck you. Fuck you. Fuck ibintu by'amafakura ni fake. Fake. Mu bisanzwe nka Ines tumubwiye fuck you nta kibazo kuko ni fake. Ni fake. Ni ikintu kitagira ico kimaze cy'agaciro. Fake. Yo wewe nta gaciro ufise. Okay. Twariko turavuga rero uti tubanze turamutse. Yes, ni barizo ma connection agasore kara company nubwo ngo ya grippe bitariko biragenda neza. Kiganiro nakasa mutwe kwa kundi nyene handi nyene muri Chief Ice Media TV tuvuga ati turabaramukije n'inkumbu nyinshi ndetse n'umunezero mwinshi kuko dufite amakuru atarayivumbi avumburanya akavumbura akandi avuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania umwana bise Inesirage yashoboye kwihakana. Mu bisanzwe turi ku kiriyo kuko mu Burundi twaraye tubuze umuntu yapfuye. Inesirage yapfuye mu Burundi yiyahuye ntawamwishe niwe yiyahuye. Marezo nukuri Jesse yahura nkunda mvuge ku bimwe content yaca ku mbuga ariko uyu munsi je navuze ati reka ako kasa mutwe tukwabereka nakasa mutwe kumva reka n'umuntu yibuze yaributse abura uko yihanura abura naho yishira yabuze gihanura urabyumva abura naho yishira yakubise ariko baremera cyagenze neza sawa ko tubirondera mwandikire amazi tubonane ryari gute hariyo abantu kameze nka Ines batwubaha batubuze bazi ibyo turimo barakuguma wazama oya bakunda kuvuga ngo mbuga nakazimishije nadungukiwe tumumenye. Eske Ines yagera tie normal tie kute numva mama ngo uzini gifaransa tie pirigi eske yazi biziko zavuga byumva bo jewe murangerageza nkasubiramo ko yavuze mvuga ijambo yavuze muri twamugira muri emission ya mbere yakoze ari ngegera yavuze ati kakingana nk'akayemo akayemoji kanini y'inyahunyegeri
atarasa nk'abantu agifise ishusho y'ibikoko agifise ishusho itaboneka kuri kamera. Nitwa Ines Hagere muri karaoke muri Peace and Love mvuka mu Kanyosha bene mu Kanyosha mugabo mayi mvuka ku Musaga wovukiye ahantu bafunga abantu ngira yibagije ngo ubwo ntiyari yavukiye mu yavutse impande y'akasho mvuka ku Musaga nuko murakoze hama uyu munsi mvuga we ni utishogereza ni utiswali uyu munsi yagiye mu mate mimi mimi mama yangu ni Mrundi baba yangu ni Mtanzania alianza hivi na mchanganyiko mwingi nilizaliwa Fransa ni primary nisomea Ufaransa babangu ni Mtanzania mamangu ni Murundi wahi waftari mu Bufaransa ni waftari wantu wapi uri kipetu uri satani uri daimon wakiburirane ni kiburirane uri ikiburirane nuka twihakane burya hari umunsi uzodukenera ibyo byose wigira nuko baguhaye akanya urumva ariko arabizi iyo yenda akavuga muri Tanzania kandi umurundi bire baca bamukura muri game yabo baca bamukuramo niba byina reka tuvuge duti ejaho bukera inkoko niyo ngoma bucange nimana iyo more ma nawe Ines Hagere more ma uwo bawita umwonyo ushikana ukifuza ko ibi wawe ubu rero yabonye yuko yo twihakana wa musi wakora karaoke ini wa Kiburundi abantu bakagufana abaganiro abanyonyesha makuru bakaguha ibiganiro Hagiswahili waruzi wakimenyeye mu Buyenzi none uyu musi urahihakanye arakuretse more ma Ines Hagere uramaramaje type mukore mwana turaguteye ibyatsi iyo ngeso wagize turaguteye ibyatsi turayazi urabona umuntu muzima kaza gusindi mu ruzi aho sana tena n'abarundi bo mu kumoso bamwe bagenda kurutana bo mu kumoso gusa bo mu kumoso gusa ibyo kurutana none urumva Imana yamutekanye rega nagutera eti mukaza mutwe yego bagiye kuvuga twashaka twahegeye ku mutima abantu nk'abo bamye kuva kera bamyeho turabana nibukaraga koga kigeze kwihakana ababyeyi babo yego ariko bakabya yego kaperezida ntangi ababyeyi bafite abo twamara kwaba ibyo twarabibonye twararusha abihakana ababyeyi babihakana wewe urika kwihakana igihugu cyakwibarutse nabihakana base na banyina bahari mana yanje we erega sabo hari uyihakanye abana saho gusa erega ndakwapura yibaza ngo tumuzi amuzi jewe nyene ubwanje jenye n'ubwanje twarakuranye ikiganiro muri rasiyo officielle y'intore ntindi hari hirya y'ejo koyo kataraje yaje kwa Mede kataranyafuka ngo kaje muri Tanzania ari muri Tanzania nyamuzana ambaye ari muri Wasafi Tanzania mu gukora ibintu asafisha ibi abandi barundi baragenda hanze bakaserukira igihugu bakavuga tewe turabarundi nawe uyu munsi so yabaye nagiye muri Tanzania navuga ati aya murundi yandi aya murundi yandi aya mu Burundi yandi I'm from Burundi. I from Burundi. None which country? Marizo. Wewe wakenya ariko udasinziriye ngo hari diaspora ariko telefona akubwira ko yaje ino akagisa amaji mu Burundi yatasha ryohewe bamusubije mu matashaka yari yagumutse uje shaka kwibera mu Burundi harakayaga none undi aratunashwe yatikiriwe yari umuceri muri Tanzania avuga ko natoye inkoni subira muhimbira ushaka no kuranchorera subira chomo zamuchomoka Wisazero Ines Hagere nimba yaravuze ko atari umurundi bitwaye iki nyene wumvise uduhombi iki
uvuye mu bantu igihumbi yibagije ngo niwe yarafise ngo impano wenyene ngiye uvuye mu bantu igihumbi n'icyo mbura zabaye influencer dufise mu Burundi wewe wari mu nama ya nyine cyubahiro warabonye igihugu cyari cyabaye influencer abanyamakuru abakinyi ba sinema abakinyi ba sinema influencer ijumbire bajya abantu bose igihugu gucunza ugasha wisokoro kaza kuyakana yo ntuze wihakana Eden ayo mafye tambugita mugira ba amenya keneye ukana ndakunda Burundi byose ndabihisha ishaka urukundo ndabukunda sinzoruhisha ishaka nzabuvuga hose naho nzoja hose nzaburirimba hose nzabwambara ku mpuzu mwiyerose iyumvira ibyo biva mu Burundi uyu munsi nimba uyu munsi ntarajabuka imipaka ngo ndigiye ejo nzojabuka umunsi we nimba utaraja muri Amerika dusubira inyuma rero dusubira inyuma ni ikihe kintu cyateye Ines Ragere kumva yo kwiyakana Burundi ni ikihe kintu kwanza tugomba tukibabwira itatumye Ines Ragere agomba yihakana Burundi tugomba tukibabwira uraba ikiganiro icara utura agatebe tukibabwira ariko banzo ugire subscribe kuri iyi page shatweke shake na kundi na Ines yihakanye Burundi niho reka kujera utakwitwina twihakanye nta kundi ariko bikorana umutima mwiza byanse babwire rero na Ines yatunaniye turiko turiyumvira icyatumye Ines Ragere yihakana Burundi tukakibura natwega ntacyo tuzi kabiri gatanu ni industry y'Uburundi industry ndundi iyo industry yacu industry yakira cyamsanye hose yaba umunyamahanga yaba umuntu kandi rimwe kugira yerekane yuko ifise n'amafaranga umukava amahanga imuhana amahera menshi kugira ngo ntagendera tukaya kuko urugo gwifashe neza nubwo bo batamikoro menshi bafise baragerageza umushitsi akagenda ari icyo twe dukora iyo uje mu gihugu wacu tugufata nk'imfubyi tukagenderana tujya gutunga iwacu zizoja kugutunga iwacu ukagenda udunashwe ariko ibyo bindi bihugu bimwe duhana urubibe bibaye bimwe biri mu bihugu iyo winjiye muri industry yabo iba ari industry bigoye cyane kukwakira n'igikoroni bigoye kukwakira mugakorana bumvise kuri umurundi urazi igituma bigoye twebwe ngaha mu Burundi twakiriye Ibra tumuha umwanya wo kwigaragaza no kwigira imyigaragambyo ashatse n'ivyo ashatse mu Burundi wasigaye ahaza nk'uwuje iwiwe ahaza nk'uwuje muhira urabyumva ibyo rero twebwe bitugeze hehe ahantu kuko twebwe iwabo bo baza batihakana n'igihugu cyabo kubera bazi yuko igihugu cyabo cyabibarutse kandi bagikunda bazi yuko twebwe tutobihakana yego rero bobo industry yabo umaze kuvuga ati me I am Burundian, me I am from Burundi because wewe industry yabo nibajya bagukeneye niba nashobora kwita nkuko bokwitaye ntibashobora kukumva ngo bagukore n'ibyo bokoreye umutanzania Marezo reka rero niyo mpamvu abarundi muzokwama muri abambere kubera ko mwebwe mukunda n'abanyamahanga baje ariko abanyamahanga ntibabakunda tumaze kubibona ku mbuga kenshi batuyamiriza mu bihugu byinshi bitandukanye bakiyamiriza ngo abarundi baragisubije barakora cyane no mu muziki nuko nyene niba rero Ines Ragere yihakanye Burundi izo nizo mvo nyinshi kandi burya kuba yarihakanye Burundi mushobora kwibaza ngo ni Ines Ragere yabigize ugasanga siwe murazi kugira vuga cy'amajambo ashobora kuba hari umuntu nyuma ya kamera mubwira ati tora igipapuro somo kugira utere imbere eri Burundi ibuye yijya ciri hagati muri Bujumbura natwe tugatwara asanga turayibona ubu rero tugira turi gusubira tubuze takirya umujene Marezo mu Burundi kuva kera twamanye ingero ndundi ivuga iti akira umushitsi akugendeye ari nayo mpamvu twebwe abarundi buri murundi wese umunsi bonjour good morning amoni jambo yako ba amahoro cyane na mahoro ni ha
ni hanawe ibintu byose indimi zose turazizi umushitsi aje kwavuga kose turagerageza tukumvikana ururimi turagerageza tukumvikana tukamuraza tukamwakira neza ariko akarorero abakongomani umukongomani murashobora kubana mu rupangu rumwe avuga igiswahili gusa mukabana imyaka 5 atazi na bwakeye atazi na mwaramutse ariko we mwiyo myaka 5 ubusigaye uri umukongomani mu kuvugiswa rero kwa Ines yagere niba yagiye agashamenya igifaransa so kuvuga yavukiye mu Bufaransa moi je connais français aho sinzi igifaransa connaître français anajora nyine mafoto narakumye amafoto kandi bose barabaha chadagu rero guys tumenye iki kintu neza Ines Hagere yarakoze ikintu ku bushake bwiwe ariko mu Burundi undi Burundi musani w'u Burundi iyo ngeso Ines Hagere yakoze siyo iyo ngeso yakoze nimbi ombo siwo yaruswe na wa muntu reba kidumu kwa tafiyaka kidumu kwaja muri Kenya kandi kidumu n'umubosi wo muri Kenya ntatwihakana n'umusana kuko no mu kabari wadandetse inzoga ni n'umusana komeye ariko wewe wagafyeta mu gitawe wagafye tofyoto ugajeje ikiyo kitatu Burundi ko nari bigitaho mukobwa bataba abadiaspora bifa iyo babaye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise yazimye chenye nyamara ikindi menya neza Uburundi ubukundisha abandi mareze reka tumende dushimira abantu bariko baragerageza gukora neza mu Burundi kandi bakora neza cyambere boss wacu abiri niwe muntu wa mbere atembera mu mahanga atagiye kuba ndagukoresha umwegereye amwitira amashi amukwita amashi abiri niwe wenyine atanguye gukina Sema ya South Africa arayeha indege aragenda gukinira hanze ku mahera yiwe kugira gusa Uburundi African Love kugira gusa Uburundi bumenyekane kuri sinema niwe wenyine yahagurutse imbere ya nyene cyubahira avuga ijambo rizima avugira sinema n'uyu munsi aracapambana ku bwa sinema uwo muntu tumushimire cyane John K ari hanze K John ahora akinira hanze no mu Burundi kandi yaje mu Burundi aravuga ati vraiment Barundi ndabakunda akavuga ati je nakoze yaratanze na kamera ku Barundi ati mukori mbewe yo kwati Burundi kandi afite n'indakora hari uyo ni John K uwo ni John K bisigura ati umugabo nyamugabo nuwemerana n'ubukene bwe bwo muhiri wiwe amagapambana kugira buvemo egiswe baramutumye ngo aje mu Tanzania gukorera ayo bazi baramuhemahera amaze gushika yakabona ukuntu ameze yarase mimi heye nakorera mu Rwanda safi nakora sinema zikunzwe ariko natwiha kuri zaco TV umuntu wazicisha tukazibona ko atatwihakanye umurusha kuvuga ikinyarwanda ciza wewe wasa n'abanyarwanda be bakatumye rage ndanakuvemera rage ndanakubwiye turagukarabye urumva genda ubu mu Tanzania turagukarabuye ni watombora ukagira ibyo bisusu by'abatanzania ntavizofrose we genda ubu mu Tanzania turagukarabye kwitwihakanye natwe turakwihakanye mbe naho wahonyoye turahafure twacu naho wanyoye turafuza sire twihakanye ni twebwe bakasa ni muri indasi genda mukure mu maso yawe na oniraje oniraje